خب سلام و درود و احترامات برادرها هموطنان مخلصان مبارزا подписчика امید است خدا دارم که یک و یک شما خوب صحت سلامت و سربلند خانوباد باشین. منظرت زیاد من شب راستی یک نوار کرده است بودم. یک دوست بسیار خیره نوار ویران کرد. 7 بار بالا با بالا زنگ زد نوار ویران شد. دیگر удалить کردم نوار. شب کمی عصبی شدم با سر او را وغاز کردم که تدال بایو چی برای همون دیگر بگیم که نکردم اون نوار دوام شد و همون نوار خواستم امروز بگیم که ایسر کنم در همون مسئله دموکراتیا یا دالبایوکراتیایی امام علی بگیم رحمان. امام علی رحمان و همتایان او клуб диктаторов, клуб долбоебов گویم که مردم تاجیکستان در розыске یعنی در جستجوی MVD روسیه اجازت داده است که تا که MVD ما را شهروند جمهوری تاجیکستان جستجو کنند در بگیم که جستجوی روسیه که روسیه خودش نکم پرابلم داره در همون خودش نکم گمرای داره عین حال بالای تمام گمرایش میگیم که باز ما را در جستجو داده است. البته که بعد در اکران همون جستجو را بگیم که چیش میمونم در اون جستجو بگیم که شخصا بنده هم قرار داره. از یک طرف خنده آور است، از یک طرف بگیم گریه آور است. یعنی بنده را ملتش تاجیک نوشتگی است در اوجا، در حالتی که من بله شهروند تاجیکستان هستم، من را رد نمیکنم، اما ملت ما قلق است، تاجیک نیست. من را 1 میلیون بار 10 سال می شود در تمام نوارم عذر منظرت کمتر مزه نیست، در تمام نوارم تکرار با تکرار و تکراران میگم که ما قلقم، تاجیک نیستم، ما فرزند تاجیکستان هستم، شهروند تاجیکستان هستم، اما ملت ما قلق است. اونجا تاجیک نوشتگی است، یعنی اشتباه. وقتی که حکومت امام علی رحمان، من شما را میگم شما واقعا یک بی سواد هستین، بی مفکوره هستین و عقل ندارین. شما در زندگی شما خودتون باور نمیکنین در بی عقل بودن خودتون. در حالتی مرا همون یک کار میکنی، همون کارت حلال باشه، یک خنده آور نباشه همون کارت. بسیار انسان ها امام علی را پدر ملت، غمخوار ملت، دوستدار ملت میخوانین شما. من سوال برای شما دارم، یعنی کدام غمخوار این ملت، پدر این ملت، کدام پرزیدنت یک کشور شهروندای خودش در جستجوی بگیم دیگر کشور برده اجازت میده که شهروندای ما را جستجو کن؟ در حالت ما رقابت سیاسی هستیم، نه تروریست، نه اکستریمیست، نه سپاراتیست، نه بگیم دیگر. ما رقابت سالم سیاسی امام علی رحمان هستیم، اما ما انسان های را میدانم که واقعا قاچاقبر و غیر کارها بگیم نشجلابی دیگر کارها کردگی بیرون از کشور هستند. من سپیسکش هم دارم. امام علی فکر میکنه که ما داخل او را نمیدونیم چی گپ است. خب یگان تای همو را فامیل ناموش قطعی زده، من نیافتم یگان تاش وجود ندارند. در حالت ریال نه در سلامتی مردم نشجلابی کردگی است و غیر چیزهای سخت تاثیر گویم که فروختگی است و در جستجوی تاجیکستان قرار دارند که او را در روسیه نداده است. خب من طرفدار نیستم اصلا یگان که یک کشور در سیاست داخلی یک کشور دیگر دخالت کنه. ما سیاست داخلی خودمون از قطعی امام علی رحمان مشکلی ما. بیاین یک چی را براتون بگم. روزی در همینجا یک شهروند جمهوری قرقیزستان
بگیم دیده موندم و گپ زدیم کمه و من گفتم من خیلی آدم سیاسی هستم، یعنی هم خیلی مخالف سیاست امام علی رحمان هستم. بعد از او فهمیدن که من مخالف سیاست امام علی رحمان هستم، او انسان در پیش من امام علی رحمان بگیم که یعنی گپای ناجا زدن سر کرد، یعنی دیکتاتور دیگر کورا گفتن سر کرد. من جوش داد استاپ کردم، ترمزو توجه. امام علی رحمان شهروند جمهوری تاجیکستان است. این اولین چیزی است، کدامی هست نیست و تا این حق نداری در پیش ما او را گپای تنقید یا تحقیر بزنی. جوش دا منش کردم و او انسان فهمید که در پیش ما تاجیکستانی انسان ها تحقیر کردن تنقید کردن یعنی این چیز توغری نمیگیره. او در او حالت برای ما گفت که آخه ترام این روز دادگی است کو. ما گفتم ما پرابلم های بین خودمون داریم، در پرابلم های بین ما اجازه نمیتونم ترا لیزید کنی. این اولین چیزی است. دومین چیزی تی یک تاجیکستانی را در پیش ما تحقیر کردن، اگر دشمنی ما هم باشه تو تاجیکستانی را تحقیر داری، تو بیگانه ای. او کدامی از خر است، اسب است، پشک است، مشک است، او تاجیکستانی برای ما را ارزش داره. یعنی همون شهروند قرقیزستان فهمید که در پیش من یعنی تحقیر کردنی، اگر گرچند من مخالفشم باشم، امام علی رحمان را تحقیر کردن در اجازه دادگی نیستم یک بیگانه را. مشکلی بین من و بین امام علی رحمان است. یعنی تو دخالت نکن در اینجا. تو با احترام رفتار که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفته بگیم که قطعا وقتی صحبت میکنی در باره پرزیدنت تاجیکستان یعنی با احترام اونا نامی او را در پیش ما بگیم و ما حق دارم او را بگم دیکتاتور است. ما حق دارم او را بگم برای چی؟ برای که او هر کاری کرد نکرد یعنی بین ما و او است. سوال کی در اینجا دوستی ملت است، کی در اینجا دشمنی ملت؟ در حالتی که من با تمام مخالفتم یک انسان یک همسایه را اولاد شهروند شه اجازه نمیتونم که امام علی رحمان در حقش گپی خطا گپ زنه، که در حالتی که من با امام علی رحمان مخالفت دارم در سیاست البته و امام علی رحمان ما را در تمام کشورها اجازتی بگیم جستجو قپیتن کشتن قتل کردن زندان کردن میتیم. یعنی عادی ترین چیز. من هم رقیب امام علی در سیاست هستم، منم مخالفی امام علی در سیاست هستم. چرا من دیگر دولت دیگر ملت اجازه نمیتم در حق امام علی نامش شکسته بگیرن در پیش من برای آبروی تاجیک و نگن که تاجیکا تیتی پیتن در پیش شیشه حقارت میکنی. و انسان که در پیش من گپا گفت او میرود در پیش دیگر کس با دیگر با مرا میگه، یا میگه تاجیک دیدم، میگه مثال تاجیکستانی را فلان و فلان. هم خیلی است؟ البته هم خیلی است. من برای آبروی تاجیکستانم بگیم که خب اکو پرابلم های مشکلی داخلی شما هست نیست، پس میدان برای میتینگ کنین، طلب کنین. من همیشه اروپا سویت شما را طلب کنم. اگر ما پرزیدنت میبودم میتونین از ما طلب کنین که در قرغان سویت نیست و دیگر نیست. خب میتونین در میدان ببروین، خلق ببروین کوچه در سویت طلب کنین، حق شما است. خب سری مسئله ببینید، من اجازه ندادم که یک انسان رقیب سیاسی مرا مخالفی مرا در پیش ما بگیم که گپی قبه بزنه یا دیکتاتور بگه یا دیگر چی بگه. گفتم تی حق نداری. اما امام علی رحمان در تمام جا ما را دشمن خواهی نمیدونم نیمی خلق تاجیکستانی که در اروپا اومدگی است، بعضیش پروسه کارکنی اومدگی است، بعضیش پروسه هم تو دروغ گفته اومده در همینجا بگیم زندگیش دیده ایستاده است. همه اینا در راز استفاده شده است. یعنی در جستجو با قصد زندان کردن، با قصد قتل کردن، با قصد نابود کردن
нами қадар одам халқ унамо одаме ки халқ ки дар амрӯз списка мебинен нами қадар халқа ба нияти зиндон кардан қатл кардан нобуд кардан Эмомалӣ Раҳмон аз Путин яъне ки аз ҳамтои худаш бигем ки хоҳиш кардааст ки то ки моро дар ҷустуҷӯ буда барои нобуд кардани тоҷикистонӣ дар инҷа барои Эмомалӣ Раҳмон на обрӯи миллат на нанги миллат на номуси миллат муҳим нест берун аз ое ки манфиати худаш мо ки барои манфиати миллӣ ва миллат ҳастем барои он дар ягон ҷо иҷозат наметем ки як тоҷикистониро дар пеши мо як инсон намедонам як гапи қабе гап занад мегем агар харам боша пишкам боша ӯ тоҷикистонӣ аст барои мара айста дида ӯ болотар аст барое ки ӯ аз ватани ма аст гандам боша хубам боша ӯ тоҷикистонӣ аст ҳама шайхидмон аст гандашам аз мо асту хубшам аз мо аст мо иҷозат наметем ин чиза пас ки аст дар инҷа дӯстии миллат ки аст ғамхори миллат пас ин унвоно чӣ мешавад асосгузори сулҳу ваҳдат ғамхори миллат пешвои миллат президенти ин кишвар ин чӣ унвон ҳаст дар ҳолате ки қотили миллат аст душмани миллат аст бигем барои сиёсат ва манфиати оилавии худаш тайёр аст ки тоҷика дар тамоми ҷо шарманда куна тоҷика дар тамоми ҷо бикиша тоҷика дар тамоми ҷо ҷустуҷӯ буда ба тамоми ҳамтоёш иҷозат дад ки биқапен тоҷика бикишен зиндон кунен ё ба ма равон кунен ин чӣ ғамхорӣ аст аз куҷо ин унвоноро шумо барои Эмомалӣ Раҳмон додем ки Эмомалӣ Раҳмон бигем ғамхори миллат аст аз куҷо додем шумо ира савол барои шумо мебинем барои ман нести савол аммо мегем ки дар инҷа бояд халқ определят кунад ки кӣ барои миллат аст кӣ барои дӯстии миллат аст ва кӣ барои душмании гӯем ки ин миллат аст ва кӣ барои миллат мубориза мебарад ки то ки миллат солим бимона давлат солим бимона ва кӣ муборизае мебарад ки ин миллат аз байн бибарад ва ин миллата нобуд кунад бигем ки барои манфиати бигем ки худаш ира бояд халқ қазоват кунад хоб яъне ки ира бояд шумо қазоват кунед ки кӣ барои ин миллат дӯст аст кӣ барои ин миллат душман мо мушкилии сиёсӣ ба Эмомалӣ Раҳмон дорем яъне мухолифат дар сиёсат ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон агар он ақлу заковат он фаҳмише ки дорад ки аз Эмомалӣ бештар метавонад идора кунад ин кишвара ин давлата ва мебинад ки Эмомалӣ иштибоҳ кард ё аз он ҷумла ман президент бошам мебинад ки ман иштибоҳ дорам ва бигем ки ӯ шаҳрванд ҳаққи дорад ки биброя бигем ки яъне позитсияи худша дар бораи иштибоҳи ман гап занад ӯ маънои ӯеро надорад ки дигар ман ӯ шаҳрванда бихезм дар Путину дар намедонам Мирзиёеву дар Тоқаеву дар тамоми дунё бигӯм ки ира биқапен ира зиндон кунен ира мадаптен ма ира зиндон кунам барои он ки позитсияи далбаёбии ма қатъи розӣ нест ва ман ӯ ҳаққеро дорам ки розӣ набошам ба позитсияи ту ман дар оила позитсияи баъзан ҳолат отам қатъи розӣ намешидам ки падарам дар оила баъзе корора мекард офтобай баъзеё ба менависам мегам беачки гап офтобай
падарам баъзан ҳолат баъзе тасмимҳоро мегирифт, ман метавонистам ки бугум падар макунем, падари нодуруста намешавад. яъне ира иваз кун. ин маънои ура надошт ки ман душмани падар бошуму намедонам бо падар розӣ набудаму ман душман бошам. ин позитсияи дар оила буд. ман ҳақ доштам. ҷое буд ки баъзе тасмимҳои ман мегирифтам, падарам розӣ набуд. мегуфт ки намешавад, ира накун бачам, не кора бикун. ин маънои ура надошт ки мо душман бошем байни якдигар. яъне ки ҳар як инсон ҳаққи розигӣ ва норозигӣ дорад. тоҷикистон маҷбурӣ аст. ҳар як коре мекунад Эмомалӣ маҷбур бояд қати Эмомалӣ Раҳмон дар позитсияю бояд розӣ бошӣ. яъне норозигӣ буда ту хоини миллатӣ, ту душмани миллатӣ. барое ки ту позитсияи Эмомалӣ қатӣ ту розӣ нашидӣ. яъне он коре ки Эмомалӣ мекунад ту розӣ нашидӣ. Эмомалӣ Раҳмон фарзандоша вазифа дод. Эмомалӣ Раҳмон худаш 17 сол монд. бугӯй ки инсон ту иштибоҳ кардест, инҷа дигар инсонҳо ҳам аст. агар ду гов дая оғил боша, ҳамун говда агар сатил да об бутӣ, як гов ҳамура нимша мехӯра, ба тамоми ақли говиш ними дигаша бо дига говда мемонад. яки мо 10 миллион аҳолӣ дар дохили Тоҷикистонем, я фарзандаш 3-4 вазифа, я набираш 3-4 вазифа, худаш 3-4 вазифа. гӯё ки дар Тоҷикистон дига инсон нест. яъне ки ира нишонаи аст ки ақли инсон аз гов дида поёнтар аст. ки говда я сатило бимонӣ, нимша мехӯра, ними дигаша дига говда мемона, мега там бихӯр. ба тамоми ақли говиш, яъне гов ақлиш мегира ки инҷа баршда бо як гови дига ҳаст. мефаҳме намира? ва ҳеҷ гоҳ Эмомалӣ Раҳмона дӯсти миллат нахонед. вақте ки як инсон жоппаи худша, проблемаи худша, қати як шаҳрванди худаш мардонавор суҳбат, ҳоле ки мо мушзанӣ ва ҷанҷол эълон кардагӣ нестем, леки Эмомалӣ Раҳмон тамоми мухолифоша дар болош амният истифода бурд, яроқ истифода бурд, қатл истифода бурд. аз тамоми дунё чӣ имконияте дорад барои ҷустуҷӯ кардан, дуздидан, киштан, қатл кардан? чӣ имконияти ин рӯи дунёро дорад барои жопаша ҳимоя кардан? Эмомалӣ Раҳмон ура истифода бурд. ки дар ҳолати мо танҳо мухолифи сиёсӣ ҳастем. халос. мо кадоми ура қатл накардем, кадоми ура надуздидем, кадоми ура накиштем ва кадоми ура ягон кор кардагӣ нестем. танҳо сиёсӣ. ва Эмомалӣ Раҳмон яъне 4 бигем мухолифи худ қатӣ қудрати бигем ки яъне гуфту шунид, фаҳмондан ва фаҳмидана надорад. гов аст, агар багард бугӯй мегарда як бор. мефаҳме намира? хар аст, хари мумайма дар қишлоқ агар резин бор мекардем дар миёнаш, камрои тракторора болоша шикоф карда қишлоқ дов мекашдагӣ аста. агар резина дар миёнаш мемондем, хар медониш ки оби шур рафтан дар кора. автоматик 3-4-5 хар резин бор мекардем, хар баъд аз резин дар миёнаш фуромадан мефаҳмид ки значит оби шур рафтан дар кора. тарафи дара мехамвид мерафт. агар флаг бор мекардем, оҳаниам флагоро банд карда бор мекардем, харо автоматик тарафи оби ширин, тарафи боло ҳаракат мекардан ки боло рафта оби ширин овардан дар кора. яъне хар ақл дошт, медонист, аммо ин ақл надорад чениямо хар ки дар миёни ин резин аст ё флаг. тамоми ҳамтоёшда тоҷика бикишен, тоҷика биқапен, тоҷикистониро зиндо кунен, тоҷикистониро намедонам ҳар коре кунен, тоҷикистониро бикунен. муҳим ма дар намиҷа бишинам, дар намиҷа фарзандом вазифаҳоро мо бигирем ва 4 ахмақи дигара ва бигем ки бикишем иёра, мо ҳақ надошта бошад. ма серма дигарош ба ҳамун рим гуфтагӣ барин
مهم شکمش هست، مهم اولادش هست. امام علی رحمان خائن ملت است، امام علی رحمان دشمن ملت است. باور کنین اصلا اون عنوانهایی که دادگی هستین امام علی رحمان غمخوار و ملت دوست نمیدونم، این همش دروغ است. اگر این انسان میتونست سیاستمدار میبود، بین این چهار مخالفش میتونست که بگیم که به طریق سیاست رفتار میکرد، کردار میکرد، گفت شنید میکرد و بگیم اشتباهش بگیم که بگردن میگرفت و ما اشتباه میداشتیم میگفت که اینجا اشتباه است، در اینجا مسئله نه است، شما نادرست فهمیدگین. یعنی که با ما چیکار میکرد؟ گفت شنید میکرد. میفهمی نمیره. برای همه اصلا در امام علی رحمان باور نکنید. در حالت یک انسان ملت خودش به دست دیگر در جستجو در کشتن میته، اون انسان برای منفعت خودش در تمام کارش قادر است. یعنی همه کارا میکنه، ملت هم میکشه، دولت هم میفروشه، همه کارا میکنه. میگم که عجیبیش سر چی است؟ ما خلقم دتاو توپوی هستن که همون چیز حلال نوشته نمیتونن، یعنی یک چیزی یک اینفورماسیون حلال دادن نمیتونن. رفته در اونجا میگه که تاجیک است نوشتگی. استانه فاکمال سال 6 اپریل 1984 تاجیک. من تاجیک نیستم و مرا دور بکشی من تاجیک نمیشم، من تاجیکستانی ام. مرا دور بکش من تاجیک نمیشم، برای که من خلق تولد شدگیم و من ملت دارم برای خدمت. من ملت فروش نیستم. بعضی انسان‌های برای که در تاجیکستان برای منفعت رفته خودشون ملتشون فروختگی است. این انسانی که ملت چه میفروشه او دیگر از همون استاتوس انسانی بیرون میشود. برای پول، برای وظیفه انسانی که ملت فروخت، پس او را بدونه که او شما را میفروشه، او برای شما هم دوست نمیشود. او در ملت خودش دوست چیده نتونست، او ملت خودش حمایت کرده نتونست، او تاجیک میاد حمایت میکنه. او ملت چه تاجیک کرد اومده تاجیکی حمایت میکنه که آن چیزی که اصلی است یا لقب باشه یا خلق باشه اصلی ملتش است. او ملت خودش نمیدونه کی است، او تاریخ خودش نمیدونه کی است چی است، او در پخرین است. او خیلی انسان ها ملت ندارن. او انسانی که برای منفعت، برای پول، برای نمیدونم یک وظیفه میخیزه ملت خودش عوض میکنه، او در ملت تاجیک هم وفاداری نمیکنه. او با فردا یک کسی دیگه بیا میره ملت چه عوض میکنه. او پریداتل است، پریداتل. او ملت خودش پریداوت کردگی است، او زبان خودش پریداوت کردگی است. چه شما فکر دارین که او در ملت تاجیک میویا وفاداری میکنه؟ شما همین تصور دارید؟ هیچ وقتی تصور نکنید. ما وفادار در ملت خودم هستم، وفادار در وطنم هستم که امروز تاجیکستان نام داره و وفادار به ملت تاجیک هستم که ما در یک وطن زندگی میکنیم. من نه ملت ما میفروشم، نه هم وطن ما میفروشم، نه وطن ما میفروشم، نه آن تاجیکی که همراه ما در یک وطن زندگی داره من او را میفروشم، نه ملت تاجیک هم میفروشم. برای که من انسانی هستم که من ملت خودم احترام میکنم و از اون جمله ملت تاجیک هم، ملت لقه هم، ملت بگیم که لولی تبار هم، دیگر ملت هم که بگیم که من احترام میکنم. برای که من پریداتل نیستم. رنگی دیگرش بریم. انسان ها درباره کی بدن خودشون دانستن نمیخواهند، خیمه دوان میروند، ملتاشون را تاجیک میکنن. همونه که خیلی بگیم، همونه که همون یوری ها وقتی اومدن در سمرقند و بخارا از یا اومدن، همون یوری ها مسلمان شدن، یک مهلت مسلمان شدن. چی فایده با اسلام آوردن بیرون از ضرر؟ خودتون قضاوت کنید.
امروزه همون قلق لقایی که تاجیک شدن اونا همونه که یوری که مسلمان شدن خلاص داشی خودشو سبسته فرزندی او فرزندش بعد از بگیم که دیدن که اسرائیل با قدرت شده بود چه از تاجیکستان باشه چه از سمرقند و بخارا باشه خیستن رفتن گفتن که یه بچه دیونه کدام مسلمان خیلی ما همه ویلیج دینی بدیم در همه جا بگیم که خیلی ما مسلمان گفته گشت ما مسلمان نیستیم ما سایونیستیم یهودیستیم خیستن رفتن سایونیستا یعنی عبرت نبگیم که در همه چیزی خیلی اما ببینین چیزی را که او انسان ها در تاجیکستان هم وفا نکردن او انسان ها در همه اسرائیل هم وفا میکنن برای اون که امروز در اسرائیل زندگی خوب است زندگی خوب است یوری بدن بگیم یک ویلیون یک افطاریتت است عین حال همین قدرت داره بعضیش دویده رفته است میگه ما را وردی به ماما هم بود ماما کلانم یوری که بود رفته سپوریدگی است چه پاسپورت گرفتگی است من در جای همون اسرائیل میبودم اگر من میگفتم تو پدرنالت اگر وفادار میبودی در اون وطن خودت وفا میکردی که تو در اونجا تولد شدی تو اگر یوری هم باشی ما در فرق ندارد کی نیکی اولش که تو شهروندی نمو ازبکستانی هست تو شهروندی تاجیکستانی و انسان هایی که آمدن بعد باز بگیم که یا وقتا از اسلام منفیت داشتن مسلمان شدن امروز از یهودیزم بگیم که از سایونیزم منفیت داره رفته سایونیست شدن فردا از دیگر چی منفیت او انسان ها نه ملت دارن نه دولت دارن فرق نداره که یوری باشه و قلق باشه و لقای باشه و تاجیک باشه و نمیتیز نچینی است کدام انسانی که درباره همین ملتش خیانت میکنه و بگیم برای منفیت برای زندگی خوب وطنش میفروشه ملتش میفروشه او انسان پریدتیل است او انسان نه در ته نه بگیم که در خودش در یگان انسان وفادار نیست فردا همون آدمایی که رفتن چون امروز یوری دیگر میگن فردا اگر مشکلی سر اسرائیل بیویا باور کنید با همون انسان با اسرائیل هم فروشن با میدوان میگن که ما چینه ما کارکنی اومده دمیجده اوجا زنده قیم بود ما تاجیکیم یا ما ازبکیم گفته با بگیم که میدوان دیگر ایستن انسان هایی که در زندگی مقصد ندارن یعنی احترام یا اعترافی که بدن خودشونه کردن نمیتونن یا وطنی که تولد شدن او را احترام کردن نمیتونن انسانی که ببین یک انسان در یک وطن تولد میشود میفهمی نمیره یعنی که پرستوید که در یک شکم مادر و در آغوش یک مادر تو به دنیا میای نو بسته بگیم که کی هستی چی هستی و چی نیستی عادی ترین چیز ببینید بعضا پرنده ها را تخمش میگیری در تای تخم مرغ میمونی همون میبرویه همون بگیم دمی همون مرغ میگرده خاطری که از تای مرغ برومد یعنی که همون مرغ اوچه میگه یک انسانی که در یک وطن تولد شد در یک کشوری که او را بابوش آورد قبول کرد و امروز خیسته بگیم همون کشوری که همون مادری که پریدوت میکنه شما چی فکر میکنید او وفا داره یا که یک انسانی که قلق تولد شد برای منفیت شده خیسته رفت خودش تاجیک کرد فکر میکنین او در ملت تاجیک او وفاداری میکنه همون انسان وفاداری میکنه او انسانی که در ملت خودش وفاداری کردگی نیست در زبان مادر زبان میگن زبان مادری در مادری خودش وفا نکرد او میخیزه در تاجیک وفا میکنه بزرگترین خطری که بالای سری تاجیکستانی داره انمو دکنه ها هستن انمو دکنه هایی که بگیم در کدام طرف وزن باشه بخیزه خودشونه میگه من تاجیکم فردا وزن لقای بگیرم ما میخیزه میگه من لقایم همو پریدتیلو روزی دیگه وزن قلق بگیرم ما میخیزه میگه من قلقم یعنی که دیگر بگیم که او نه وطن دارن نه ملت دارن نه دین دارن او در فقط منفیت مهم است بفهمید برای اونو
муҳимтарин чизи бигем ки манфиат аст. Шикамошон сер боша, дигар парвои дигар ягон чиз надорад. ӯ метавонанд имрӯз тоҷик бошанд, фардо лақай бошанд, рӯзи дигар қатаган бошанд, рӯзи дигар лӯлитабор бошанд, рӯзи дигар намедонам халқ бошанд, рӯзи дигар қазоқ бошанд. ӯ да фарқ надорад. ӯ на миллат доранд, на дин доранд, на ватан доранд. ӯ дар рӯи дунё ячи доранд? Шикам, манфият. халос. берун аз шикаму манфият ӯ инсоно дигар ҳичи надорад. як инсоне ки шири модари хича эҳтиром кардагӣ нест ва забони модарии хича ки эҳтиром кардагӣ нест, ӯро бидон ки ӯ тоҷикам эҳтиром намекунад. ӯ забони тоҷикирам эҳтиром намекунад. мефаҳмӣ намира? ин дахл дорад ба ҳамон бигем дигар инсонҳое ки миллатҳои хичона фурӯхтагӣ аст, чи қалақ боша, чи лақай боша, чи дигар инсонҳо боша ки миллатҳои хичона фурӯхта бигем имрӯз худошон дар паспортошон тоҷик кардагӣ ва бигем ки дар Тоҷикистон барои вазифа гуногун вазифаҳо кор мекунад. гап соҳиби хича мева мерава ҳамон бигем ки соҳибошон дар Тоҷикистона. бибинед дӯстои азизам, ҳузур камтар маза нест. аз рӯзе ки ма баромадагим якм рӯзи суҳбатам ба ҳамроҳи мардум Зело буд. номи ма Сократ буд дар Зело. Якм ники Сократ қати баромада будам, баъд Кулоб 0303 када баромадагӣ буд. аввалин боре ки кнопкаро ҷиқидагим, ассалому алайкум бародаро, ман аз Тоҷикистон ҳастам. миллатам қалқ аст. хоб, ман дар бари шумо ҳастам. ман фарзанди Тоҷикистонам. ман ба ҳамин миллатам, ба ин ватанам хизмат мекунам. Тоҷикистон ватанам аст, аммо миллати ман қалқ аст. якм кнопкаро ҷиқидагим, ман ба миллати худам муаррифӣ карда даромадагӣ аст. ва имрӯз 10 сол пурра мешава бигем аввалин кнопкаро ҷиқида ман қалқам гуфтагимда ва то имрӯз ман мегӯм ки бародаро, ҳамватанон, ман фарзанди Тоҷикистон ҳастам. миллати ман қалқ аст. ман қалқбачаям. модари ман алай қалқӣ гуфтагӣ аст. ман шири қалқӣ хӯрдагӣ ҳастам. ман фарзанди ҳамун сарзамин ҳастам. аммо миллатам қалқ аст. ман ҳайти камӣ надорам. ман ченитун ҳамун ватана дӯст медорам ва ман миллати худамам дӯст медорам. ман предават миллат ма кардагӣ нестам ва бидон ки ман Трамп предават намекунам. ман миллат ма фурӯхтагӣ нестам, пас бидон ки ман Трамп намефурӯшам. яъне ки аввалин боре ки бигем ки ҳамон пахш кардам кнопкаи Зелора, бигем ки ҳамон сухане ки бародарои азиз, ассалому алайкум, ман қалқам ва ман қалқ таваллуд шидам, ман қалқ мемирам. ира ҳеҷ ка тағйир дода наметавонад, барое ки мара қалқ офаридгорам офаридагӣ аст ва аз ин дунё қалқ мебурдагӣ мара офаридгорам аст. мара ҳар чизе ки мешава офаридгорам ки мара офаридагӣ аст. мара дигар ман на барои пул иваз мекунам миллат ман, на барои на бигем ки мансаб, на барои дигар чизо миллати ман иваз намешава. аслан ман миллат ма да ягон чи иваз намекунам. мефаҳмед? агар мара эҳтиром кунед, агар мара эътироф кунед, мара инам хеле як ҳамватантон, як қалқбача, як фарзанди қалқ ба таърихи худам, ба тамаддуни худам ва имрӯза ба ватани Тоҷикистонам, мара инам хеле қабул кунед. агар ман мехостам манфиат бихом, ман метавонистам дурӯғ бугум, тоҷик бугум, бо дар ҳолате ки бобои мара модараш тоҷикай, дар ҳолате ки бобома модараш тоҷикай, ки мо аз пишти падар ҳисоб мекунем, падараш қалғай, значит бобои ма қалғай. мефаҳмӣ намира?
من میتونستم خدمت بپیچانم در تاجیک بگم بگم ما تاجیکیم نه. من در اون حالت ملت خدمت فروختگی میشیدم. من برای منفیت کار میکردم در اون حالت. اگر که من میبرمادم میگفتم من تاجیکی مفهوم میکردم، پس значит من در برای منفیت خدم کار میکردم که ها از اینجا استفاده برده میشوه. خب من تاجیک میگم کی میدونه مرا؟ گشتن میگیریم شپیده رفته. هفت پشتای طرف موماگی من میگیرم میورم دلیل لکازاتوش خطی من تاجیکی میگم میگردم. کی میدونه؟ نه که در اون حالت من شما نه یعنی خدمت فروختگی میشیدم. در اون حالت من شما را نه من خدمت فنکدگی میشیدم. برای همه دوستای عزیزم هر انسانی که پریداتل است، انسانی که در اصل در خودش اول خیانت کردگی است، انسانی که اول در ملت خودش خیانت کردگی هست، از او چیز هیچ وقت فایده با منفیت تاجیکستان یا با منفیت یک ملت تاجیک انتظار نباشه. اصلا انتظار نباشین از او انسان. او انسان خائن است، خیانتکار است، در شیر مادر خود خیانت کردگی است، در زبان مادری خود خیانت کردگی است، در نسل خود خیانت کردگی است، در تاریخ تمدن خود خیانت کردگی است که او از همون تاریخ تمدن و نسل چیه؟ از همون خلق است یا از همون لقای است. پس در پیش تاجیک کی هیچ که در 10 سکون میتونه خیانت کنه. امروز اینمی حرکت های رمضان رحیمزاده، سیمومی یتیم، اینمی امام علی رحمان، دیگر انسان هایی که شما در داخل تاجیکستان میبینین خدا شما ملت چه تاجیک کرده بگیم که در کار کرد. ببینین اگر همین انسان ها اگر خیانتکار نمی بدن تاجیکستان در این روز نمی اومد نمیزد. اگر انسانی که حق میبد، انسانی که در وطن ملت زبان مادری و شیر مادری خودش اگر خیانت نمیکرد که او در وطن توی درجه خیانت کرده نمیتونست. شاید میدزدید یگان سوم پول، شاید این انسانی است، این هیچ کار کرده نمیتونه، شاید یگان سوم میدزدید لیک توی درجه خیانت نمیکرد. او انسان در مادر خود خیانت کردگی است، در زبان خود خیانت کردگی است، در ملت خودش قدر خیانت کردگی است، فروختگی است. شما فکر میکنید نمی تاجیکستان فروخته شده ایستاده است، نمی تاجیکستان نمی احوال دست. سببش میدونین چی است؟ اصلا سببش انسانایی که اول ملت خود فروختگی است، به نام غمخوار تاجیک و ملت شونا تاجیک کرده اومدگی است. مرحمت اینمی چیز برای شما فکت دلیل اسناد است که انسان اول مادر خود چه فروخت، زبان خود چه فروخت، ملت خود چه فروخت، بعد از اومد تاجیکستان فروخت، تاجیک فروخت، غلام کرد تاجیک، دربدر کرد تاجیک. رمضان رحیمزاده، سیمومین یتیم بگیم دیگرش و از اون جمله میگن امام علی هم آتش قلق است. خب فرض کردیم قلق باشه، یعنی که خودش تاجیک کرد فروخت قلقشه، قلق بدن خودش فروخت، قلقاش فروخت، اومد تاجیک شد، در تاجیک یگان فایده آورد. رمضان رحیمزاده، سیمومین یتیم لقای بدن خودشون فروختن، قطغن بدن خودشون فروختن، ملت خودشون فروختن، قطغنیشون لقایشون فروختن، ملت لقای فروختن، زبان لقای مادریشون فروختن، اومدن تاجیک شدن، یگان فایده آورد در تاجیکستان، در تاجیکا فایده آورد. نه تاجیکا را فروخته ایستادن ایالا، تاجیکی را فروخته ایستادن ایالا. یعنی این انسان های هستن предатель изначально предатель. اینو خیلی پرستوی نه. از همون ملت خود سر کردگی فروختن، زبان خود سر کردگی فروختن، بگیم اومدن تاجیک نه تاجیک هم فروخته ایستادن. من در جای کسی را فروختگی نیستم و زبان مادری من فروختگی نیستم. بعضا انسان ها میگن که یه اصلا نفهمی قلق گفتن ایتی یک ناتسیستی است. نه، این ناتسیستی نیست. اگر قلق گفتن من خدمت این ناتسیستی باشه، پس تاجیک گفتن ایتا هم برای من ناتسیستی میشه. اگر که برای من اجازت نباشه که من بفخرم با ملت خودم، من بفخرم با زبان خودم، این اگر که بگیم ناتسیستی و نمیدونم
шава пас и тоҷик будани тан фахриданат барои ман аксистӣ мешавад. ман ку и чиза ку қабул дорам ва фахр бародарам тоҷик ҳастӣ, аҳсан барот ки тоҷик ҳастӣ, қандо табза бародарам бифахр. ман мефахрам ки ту тоҷик ҳастӣ, ман мефахрам ки имрӯз ватани мо Тоҷикистон ном дорад. яки манам и ҳақеро дорам ба ватани худам фахридан ва ба миллати худам фахриданамда ва ба таърихи тамаддуни худам фахриданда манам и ҳақqa дорам. манам инсон ҳастам, манам тамаддун дорам, манам таърих дорам, ман миллат дорам, қаллиқ гуфтани миллат. барои манам абид наст дар паспорти мо узбек навиштан. мефаҳмед намира? барои ман абид наст. бибинед дар Афғонистон гуфтанд ки мо дар паспортҳои мардум афғон менависем, тоҷико хестан вазмушатса кардан, ҳазора хест вазмушатса кард, ё дигарош хестан вазмушатса кардан. чӣ хел мо афғон менависем, мо тоҷикем? ё ки дигарош хест чӣ хел та афғон менависем, мо узбекем? яъне биромадан чӣ кор кардан? вазмушатса кардан. барое ки миллатшона дӯст медоранд, гарчанд ватаншонам дӯст бидоранд Афғонистона, ва инсоно миллати худшам дӯст медоранд. ва ҳамчунон мо ҳам дар Тоҷикистон миллати худмона дӯст медорем. хай шояд боша якчанд предател тариди Афғонистон ҳам аст, лекин ман миллатма дӯст медорам. чаро ту дар паспорти ман қалиқи маро наменависи? қалиқ барои чӣ? яъне ки и гапо аст бародарам. ман барои ҳама мегӯям ку ман на миллати худма фурӯхтам, на ватанма фурӯхтам, на миллати тоҷика фурӯхтагӣ ҳастам. ва худо кунад ки то охир ҳамин хел омадагӣ ҳастам ва ҳамин хел бирам. ман на дар миллати худам хиёнат кардагӣ ҳастам, фурӯхтагиш ҳастам худма тоҷик гуфта барои вазифа шида як чӣ шида, на миллати тоҷикда хиёнат кардагӣ ҳастам, на дар ватани азизмон ки Тоҷикистон ном дора хиёнат кардагӣ ҳастам. ва забони давлатӣ ва ватаним тоҷикӣ аст, хуб ҳарф мезанам. забони қалиғии худам ки ҳаст, забони модарим аст, урам хуб перфект бигӯем ки ҳарф мезанам. ман ягон таъира иваз карда фурӯхтагӣ нестам. ранги баъзе вори дар Тоҷикистон мара бабам таҷикай мега, авача аксентат туғри нест. худа бзана мара бабам таҷик буд, бабама ачаш таҷик буд, мамам таҷик буд. дурст гапза тоҷикира ва хестас худша тоҷик кардааст. яъне Тоҷикистона имрӯз кӯшиш карданд ки мисли худошон баъзе инсонҳое ҳастанд, на ҳамаи ӯро мегӯм, баъзе инсонҳое ҳастанд ки аз беақлӣ ва нофаҳмӣ бигӯем ки рафтан ҳамин кора кардан, миллатошона фурӯхтанд. баъзе инсонҳое ҳастанд намефаҳманд, неки рӯзе мешава ӯ мефаҳманд. аммо асазнатилна миллата дар ҳамин раҳ бурдан ки беномус кунанд миллатора, миллатфурӯш кунанд, ино ҳамун главни миллатфурӯшҳо ҳастанд. Эмомалӣ Раҳмон, Рамазон Раимзода, Саймон Миниятим ва ғайраҳоиш ҳастанд ки миллатҳои худшона фурӯхтанд ва кӯшиш карданд ки мисли худшон беномусҳо зиёд боша, касе барои ё чилик қатъӣ нишон дода натавонад ки ту миллатфурӯшӣ, ту миллати худта фурӯхтагӣ. фаҳмидем? барои ҳамо шахсан ман худам боварӣ дорам ва уверен ҳастам, ман на худма мефурӯшам, на шуморо, на таърихи тамаддуни қаллиғима мефурӯшам, на ватан ва таърихи ватанам Тоҷикистона мефурӯшам. дар ҳар ҷо бошам, ҳар диш барои ман азиз аст, ҳар диш барои ман арзиш дорад ва ҳар ди чиза ман ҳимоя мекунам. ва дар ҷое иҷозат надодам ки дар пеши ман як миллати бегона, як давлат аз як ҷои дигар боша, бигӯем ки дар ҳаққи тоҷик дар пеши ман гап зада битонад ки ягон пас бизана ё тоҷигита тоҷигута бига. мегӯм даанта пуш. ҷое бидан ки ӯзбекҳои Ӯзбекистон бидан ки дар Россия дигар ҷо бидан дар васфи Тоҷикистон тоҷик мардум баъзан гапҳои ноҷо мерафт. лекин ман стоп медрондам. ӯ фикр мекардам ман ӯзбекӣ гап мезадам, фикр мекардам ман ӯзбекам. вақти ҷошта стоп медрондам, мегуфтам ман тоҷикистониям. ман траи ҳаққа наметавонам дар бораи
фарзандои Тоҷикистони гапа гап занем. ҷоштам мегуфтам стоп табҷақ ва иҷозат намедод. барои ҳамватанои азизам, агар ки шумо ояндаи ин ватан ва ин сарзамин агар бихоҳед, шумо бояд определятсия кунед. шумо бояд хуб бишинед, ҳар яктат фикр кунед. ҳар ҳадда ҳаракате ки ҳукумат аз азал то имрӯз кард овард. бибинед, свет набудан як одами кампир, пир, мусфед, 70, 80, 90 сола дар азоб, дар хунукӣ, одами пир тез ҳоҷат меравад, тоҳрат мекунад, кӯча бояд бирояд, дар ӯ торикиҳо ғалтидан, майб шидан, яъне тамоми ними чизда ҳамин раҳбарои шумо ними қадар раҳм надоранд. барои ё манфиат пул аст. похуй аст ёда, тоҷик мебара, меғалта, кампири тоҷик меғалта, мусфеди тоҷик меғалта, ӯ 10 бор мехезад, ҳоҷатхона меравад дар торикӣ, барои ӯро рӯшанӣ дар кор ҳаст, ӯ похрен аст. дар мактабҳо гудаки 7-солаи қара гудакча меравад дар зимистон дар партаи хунук биге мешинад. дар партаи хунук мешинад. ини қадар раҳм надоранд ки мактаб, ҳар як мактаб котелни алоҳидаи хича дора ва зимистонда метавонанд ки дусе камазӣ кӯмир ҷидо кунанд мактабода, ки кӯмир аз Тоҷикистон худаш аст, намехарад аз ҷои дигар. ма бигем ки мактаборо отоплениш асос кунанд. ҳамин гудаки 7 сола, як гудаки бигем тоҷикистонӣ боша, як тоҷик боша, фарқ надорад, як лақай боша, як қалақ гудак боша, бибинед майда гудакча чӣ қадar ширин аст, якум мактаб меравад, да як партаи хунук мебарем, тахтаи хунук да мешинонем, хунукш мезана, ӯ гудак намефаҳма, пага калон мешава, бигем гудак нест, туберкулез, касал, хунук задагӣ, барои ӯ раҳм нест. майли да свет вобастагӣ надорад, отоплени сохтани мактабо барои ӯ раҳм нест. барои чӣ? Барои ки ино миллати хичона фурӯхтагӣ ҳастанд. оли гудаки тоҷик чӣ фарқ дора барои ёро? балинсоро бибинед, биёрем барои ма балинсоро бирем ки отоплени дорад. кабинети врачо печка задагӣ, бечора врачо ҳам пошона да печкашон гарм мекунад. оператсиони зал да медрои ку, да зали оператсионӣ уҷа ай оператсия не, ай хунукира мебарӣ. ҷои таваллудхона медрои ку, ҷои таваллудхона, баъд якта таваллуд кардан ӯ зан полни ай инсонӣ мебирояд, барое ки ҳуй мешава, дурун ҳуй мешава, ӯ хунукӣ ӯ зал медрояд дурунда, пага полни дурунош хунук задагӣ, бигем ки балинса ва балинса мегардад. хоб агар раҳм медошт, иними гудакчае ки и қирқак ба дунё омада истодааст, дар ҳамон роддом отоплени мекард, дар балинса отоплени мекард. биё халқа мемонем, дар балинса, дар мактаб отоплениро маҷбур мекард раисоро ки давай зимистон бояд кор кунад. яъне ки агар ино раҳм ба ин миллат медоштанд, ё ки намедонам ин инсоне мебуд ки миллати хича намефурӯхту, ҳамчун лақай меомад кор мекард ку и худаш да ҳеҷ чиза позволят намекард, барое ки ӯ номус дора, ӯ лақаи хича фурӯхтагӣ нест ку ӯ то и дараҷа ватана намефурӯхт, ҳадиақал ку отоплени мекард. мефаҳмед намера? яъне то и дараҷа и ватана ё фурӯхтанд. яке аз сабабҳош ин инсонҳо изначально миллати хича фурӯхта омадагианд. ино предателоанд. барои ино бовар кардан, ина вазир гуфтан, ина раҳбар гуфтан, и худаш ахмақист. инсони ахмақ ира раҳбар мега, инсони ахмақ ира вазири ма мега ва министри ма мега. фаҳмидед? инсоне ки ақл дора мега без и онанг и миллати хичаи лақай фурӯхтас омадааст, и қалқ миллати хича фурӯхтас омадааст, хича тоҷик кардааст, и дамо вафо мекунад, дар ҳолате ки миллати худаш да вафо накардаги инсон и меоя мада вафодорӣ мекунад. бояд аз ин чизо худдорӣ кунем ва пеши раҳи ин чизоро бигирем, предателя пешша бигирем ва дар ӯ ҳолат Тоҷикистон бигем ки якчӣ мешавад. ва дар ҳолате ки вақти мо мебинем чизое ки қайд кардам, мактаб, роддом, мусафедҳо, инсон мусафед кишид, чӣ хела шав 3 бор 4 бор бигем берун мебирояд, хеласт
барои рӯшанӣ даркор аст. Раҳм на ба гудак дорад, на ба тифли ба дунё меомадагӣ дорад, на ба як мусафед дорад, на ба як касалӣ дорад. ин инсонҳо Тоҷикистона як дузах карданд. Инода похрин аст. Фақат пул кор кунанд. Тамом. Барои намоам Рустама 3 вазифа додагӣ аст. 3 вазифа. Ёда похре пул боша. Ёда миллат, кор, сохтор, ин чизо не. Ёда пул боша, пул. ҳама қадар мегиранд, медизданд, меброранд хориҷ, меброранд хориҷ, меброранд. Ҳамаша фарзандошон шаҳрванди дигар кишвар ҳастанд. Ягонташ шаҳрванди Тоҷикистон нест. Фарзанди ҳамаш. Нами миллиард ку меброранд ай Тоҷикистон. Ино барои Тоҷикистон нестанд. Ино раҳм ба ин миллат надоранд. ё раҳм ба ин буҷаи миллат мекунанд. шумо фикр мекунед ки ё адолат дорану дар Тоҷикистон чизе мекунанд? Не, барои шумо намо иқа ришқа мешнунанд, 4 та дарахт мешнунанд, иқа гил мемонанд, рӯзи дроз пропагандада пеши намо мерақсану мебозану дар ҳолати модари тоҷик дар туалет хоб аст. Як модари тоҷикистонӣ дар туалет хоб аст. Шабона хеста модарои тоҷикистонӣ 3 шав, 2 шав, 5 саҳар хеста кӯчаҳои Душанбера даст қатӣ мерӯянд. Дунё техника технология шидааст. Эмомалӣ Раҳмон дар $100 миллион самолет мехарад. ин барои обрӯи миллат будааст. мефаҳмед намира? шумо ақлотон мегирад ки модарои тоҷикистонӣ, шумо раҳм доред нигоҳ кунед, соати 3 шав, 2 шав хо ҳарром мекунанд, мехезанд Душанбера барое ки пага сёмка кунанд, Эмомалиро ба таърифу тавсия кунанд. Мерӯянд кӯчаҳоро даст қатӣ. аз шохчаҳои дарахт ҷоруб месозанд. вода ҷоруб ҳам намехаранд. аз шохчаҳои дарахт ҷоруб месозанд. модаро хичон. ва Душанбера мерӯянд барои 500-600 сомон моҳона барои ёбута. ва Эмомалӣ Раҳмон ё набераи Эмомалӣ Раҳмон блогера меёрад, кортеж мекунад дар кӯчаҳо. рақс мекунанд, бозӣ мекунанд. долларҳои нақа дар дарони шкафи шифонеро долларҳо задагӣ. калидои мошин ҳисоб надорад. тамомаш инамарка, оддӣ, кайф, сафо, Дубай, самолётхарӣ. шумо чӣ фикр мекунед? ё барои миллат кардестани кора? барои обрӯи миллат аст? барои ояндаи Тоҷикистон аст? бо мехезанд дар трибунаҳо дар бораи садҳи савод гап мезананд, пешравии Тоҷикистон гап мезананд, ғамхорӣ ба ятимо гап мезананд. ё ҳамашон хок пошидан дар чишми миллат аст. хок пошидан. ман мегӯям ино изначально предателанд. ино миллатҳои хичона фурӯхтагӣ ҳастанд. ино забонҳои хичона фурӯхтагӣ ҳастанд. шумо фикр накунед ки ё дар Тоҷикистон хизмат мекунанд. ва ин ҳамин действаҳое ки дар Россия ва дар тамоми дунё ҳар як мухолифа розыска битен, биқапен, биёрен, мо бикушемаш, зиндонаш кунем, қатл кунем. яъне ягон мухолифи сиёсиро ҳамчун сиёсӣ қабул карда наметавонанд. фақат фикр ният чун куштан, қатл кардан, зиндон кардан аст. инами далел аст ки инами инсонҳо инами қотили инами миллат ҳастанд ва намехоҳанд ки ягон инсон рақобати сиёсӣ кунанд, барое ки ино инсонҳои сиёсӣ нестанд. ино предателанд. миллатҳои хичона фурӯхтанд, омаданд Тоҷикистона фурӯхта истоданд. ҳар як инсоне ки дар сиёсат рақобат кунад, ура хоину, душману, намедонам, рақоса, дигар чизошо намеброранд, эълон мекунанд, мерақсанд ва зиндон мекунанд. дар тамоми дунё, дар куҷое ки тавоноӣ доранд, дар оҷа розыск метанд, то ки ура бигиранд, баранд, дар Тоҷикистон зиндон кунанд, қатл кунанд, бикушанд. бигем ки лишба ҳамин мардум пака беста, мо бидиздем, мо кайф кунем, мо истироҳат кунем. инами қадар агар дар сохтани ватан агар ҳамиё агар фикр карда бошанд, ма охирони инсон. ӯ 4 та ришқаву барои просто шуморо фан кардан аст. хеле наму кадан дар кор аст ку ришқара. ӯ 4 дом наму як афғон овардан созондан, як намедонам дигар миллатҳо овардан, намҷа бизнесмен я эрониро овардан, бо Баки Занҷониро чанд дома созондан, чикор кардан, бо Заид Саида файрод кардан, созондан чанд дом. хуб инози бо Раҳими Ғармиро овардаги ҳастанд, бо як ду чизо сохтестанд. ҳама ё баъди сохтан зиндон мераванд. ҳама ё зиндон мешаванд, қатл мешаванд, кишта мешаванд. ҳамаша мефурӯшанд. яъне аз меҳнати дигар кас барои хича як бонус кардан,
غمخوری ملت برای وطن کرده ایستاده است. فقط با یک چیزایی میگم، یک چیز دیگر را باز در همینجا در آخرش همین چیزا میگم. همون تاجیکی که به نام تاجیک و دیده ایستاده در همین مافیای وطن فروشی قوش کردگی خودشه میرسه و به نام معلم و به نام دیرکتر، به نام رقاصه و به نام صنعتکار و به نام نمیدونم دیگر انسان و به نام بلاگر. باور کنین اینو دوچند پریداتل از این لقای قلق که بگیم رمضان رحیمزاده و دیگر یا امام علی رحمان هستند. اینم اونش که از لقای پریداتل باشه، اینش که از قطغان پریداتل باشه، دیگرش از قلق پریداتل باشه، اینا ایاش از تاجیک پریداتل هم. میدونی؟ از ملت تاجیک انا ایاش پریداتل هم. برای همی باید ما پریداتل را باید چات که بشناسیم کی هستن این وطن فروشو. یعنی برای منفیت یک بریدنان در چی کار قادر است؟ فروختن ملت، فروختن وطن، فروختن بگیم دین ایمان در همه چی قادر هستند. این همی انسانوی که میبینین هر یک تایی را بشناسین، هر یک تاش را بشناسین که اینو برای یک منفیت، این همی زمینه، این همی نام تاجیکستانه، این همی سرزمین تاجیکستانه، این همی ملت هایی که در تاجیکستان زندگی میکنن، این همی احوال داوردن رسوندن. و گروهش که بگیم از قلق باشه، گروه دیگرش از لقای، گروه دیگرش از قطغان و گروه دیگرش از تاجیک. اون همون جمشیدگی ها. یک سستوی ارتیستی برین. حافظش امام علی از قلق باشه، گیتارزن برابزنش رمضان رحیمزاده و سیمومین بگیم که یتیم یتش قلق یتش دیگر باشه، قطغان باشه و دیگر سستو دایرزن دیگر زنوش باز هم یک گروه پریداتل از گوناگون خودشون اومدن امروز تاجیک کدگی هستن. باور که غرد تاجیک نیستن نمو بگیم امروز. و اونا رقاصویش که هست باید تای دیگه اونا دایره زن، تولک زن، دایره قاق کنه، اونا وش که هستن نمو گرد اطرافش نمو. یک سستوی ارتیستی برین نمیو، یک سستوی ارتیستی برین پریداتلو سر قدرت ده بنام سیاستمدار، وطن دوست، وطن ساز و آینده ساز. در 30 سال انسانی که اگر تپلینی نساخت، در 30 سال انسانی که سویت تاجیکستان برای تاجیک نداد، میدونی؟ در 30 سالی که آوی تاجیک برای تاجیک سواتکی داد، برای که فروش داد دیگه جو پول کار کنه. میفهمی نمیره؟ در این 30 سالی که هر یک انسان سرش بالا کرد، او را دشمن تروریست خائن گفته اعلام کرده، در تمام دنیا قپیدن آوردن یا زندان کردن یا قتل کردن هر یک انسانی را. قضاوت در دست تو است هموطنم. پس تو باید اینا را با دقت گوش کنی، این سخن‌ها را با دقت گوش کنی و با دیگر انسان‌ها پدیلیت کنی. 10 بار بگردان گوش کن، 10 بار و مقایسه که آن چیزایی که ما گفتم، هر یک تا رفتاری حکومتدار تا در 32 سال مقایسه که و ببرو. پس بگیم که حرف تا باید کامنده با فکر تا بنویس. او روز تا درک میکنی که چی بدگیشه. تا وطن فروش از ما نکو، ما قلقم، ما قلقی ما فروختگی نیستم. پس بدون که من تا برادر تاجیک ما هم نمیفروشم، برای که ما عادتی فروختن ندارم. اگر ما عادتی فروختن می داشتم، ما اول قلقی خدمت می فروختم، خدمت تاجیک می گفتم. فهمیدی هموطنم؟ باقی قضاوت در دست رویش که تمام هموطن ده بشینه یک بار با دقت گوش کنه، با دقت. اگر که نفهمیدی بگردون ده گوش کن، اگر که نفهمیدی بگردون ده گوش کن. با درجه گوش که تا اون وقتی که هر یک سخنی مرا، هر یک مثال هایی که آوردم، او چیزا تو فهمیدن تا این را گوش کن چند بار تا آن روزی که فهمیدی. بعد فهمیدی دیگه گوشش نکن، برای که توجه میفهمی که چی گپ است. سلامت سربلند خانوباد. خدا کنه که تاجیکستانی عزیزی که داریم امروز یک پارچه سرزمینی که به نام تاجیکستان و وطنی بگیم که
چی قلقه چی لقای چی توجکی چی قطغانه چی لولی تباری که امروز در اوج زندگی میکنم برای انامی قدر ملت ها و قوم و قبیله ها نامی تاجیکستان برای وطن شدگی است نام سرزمین خدا کنه که آزاد باشه هر یک ملت قوم قبیله خچه همچو یک ملت احساس کرده بتونه و ما پریداتلو را بیاویم هر یک تشه بگیم که جزای سخت‌ترینه بتیم که دیگر در این وطن ما نباید پریداتل تربیه کنیم در این وطن باید مربچه تربیه کنیم چی از تاجیک چی از قلق چی از لقای چی از قطغان چی از لولی تبور از هر یک ملتی که هست ما باید از این ملت ها مرد بچه تربیه کنیم پریداتل نه برای منفیت نان برای نمیدونم پول نباید انسان وطن ملت دین ایمان خچه فروشه باقی خونه تا بوده هم وطنم زنده و سلامت باشی تشکر برای دقتت و تشکر برای پادیلیت پادپیسکا و برای بگیم که کومنتات اما کومنت سالم باشه زنده باشم وطنم